Mashikuna imanalla sumak chishi tuta punjaguta charishpa kana hupaychik shikan kuskakunapi rikun mashikuna ñukanchikmi kapanchik asociación Kichwa Kamak Sisari ashtawankarin alishamushka kapaychik ñukanchik shunkumanta rimashun Pachaguma hatun villachikunawan kaypi kunan punllapash kana hupanchik kushihushkami kapanchik kikikunawan kaypi paktalla kankapak kunan punllaka Mishishimipi nispa nachu shuk segmento diferente, atractivo, más divertido, más dinámico. Shinakunata paktachishpa karipanchi kuna punja nachu invitados muy especiales. Mashikunata pa sharipanchi nachu ñalla shamuje pachagukunapi ña kikinkunama riksichishpa, rikuchishpa kana hupashu. Shinaka mashikuna alichishi alishamushka kapaychik ñukanchik kay pachaguwan ñukanchiwan rimarishpa kankapak ashtawanpash kaypi charipanchik ñukanchik mashi Elvis Tuquerres payka asociación Kichwa Kamak Sisaripa secretario técnico kapan nachu ashtawan yanapan kay proyectokunawan shinapash kunan punllaka shun rimarikunatapash charikrinchik villachinkapak nachu imashpata kunan punlla kay miércoles chillay puntlataka shuk segmento diferente shuk laya nishi nachu paktachikrinchik kunan punllami tukuchipanchik kay primera temporada del segmento shunkumanta rimash kunan punlla tukuchipanchik shinapash mana ña tukuchishpa chaypilla sakirikrinchichu ashtawankani kay primera temporada nishkallami puchuka y pachakukunaman chayajupan chaymantaka shamun watakunapi kay ishkay waranga ishkay chunka sukta watapi 2026 kay enero killapi ashtawan sinchiyashpa ashtawan ali tukushpak kikinkunawan paktalla kashun nishpa villachikunatapash sakipanchik shinaka mashikun napapa ñukanchik rikunakun mashikunata Ali chishiguta, ali tutamanda, ali punja, bueno, ña imahora kay rikunajukunta hatun napayta chayachipani Sisari Tanahuipa shutipi achika kushikushka kapanchik kay paktachiman shamushkamanta sumak tukuy uyanawkuna rikunajukunata achika kushikushka kapanchik nachu Ari, shinami kan yupaychani nachu imashina ñukanchik kay shunkumanta pachapi katinchik nachu asha ishkay tapuykutalla ruranrinchik ñukanchik mashi Elvis Tuquerres nachu ashtawankarin ima yuyaywanta kay segmento shunkumanta rimashun pachaka viñarishka kan punta pachakunapika illarka nachu illarka chinapash ñukanchik nishkanchik kay Facebook hankakunapi redes sociales kunapi wambrakunawan kuytsakunawan tukuykunawan riksirinkapak munanchik nishkanchik ashtawanpash tapushun mashiku ima yuyaywanta kay segmento shunkumanta rimashun nishkaka viñaripashka ñukanchik yachanchik kichwa shimitaka tukuy kuskapi rimana kan nachu kichwa shimika tukuypi pakta kana kan yachakuyukukunapi ninchiman kilkay ukukunapi hatun yachana ukukunapi tukuypi kichwaka kana kan nachu kunankuna yachanchik tiyan nachu medios de comunicación redes sociales tukuy chaykunapi kichwaka rikurina pacha kan chaymantami kay ruraytaka kallarichishkanchik nachu kay Sisariukumanta shuk mashigukunawan kay medios de comunicación ninchik chay ukupi mashigukunawan kallarinata rikushkanchik kichwa shimi chay redes kunapi kashka kachun medios de comunicación kunapi kashka kachun y chaypika na nishpaka kichwa shimi talla rimanamanta shinapash imapash ninchik shuk problemáticas sociales imapash temas de coyuntura ninchik mishishimipika chaykunata rima yushankapa nachu na comunicación daka mishishimipilla ka rurayushanchichu nisha mensajeta ñukanchika kunkapamunanchik kichwapipash chaytaka rimayushanchik sobre no sé educación economía política shina shuk arte cultura tukuy chaykunata ñukanchika rimayushanchik nachu chaytami kay medios de comunicación churankapak yuyayta charishkanchik
yachashpa kay Ecuador mama llaqtapika tian hatun medios de comunicaciones que kuna televisión, radios, prensa escrita, tukuy chaykuna shinapash mishu shimi mandalla ruranakun, mishu shimi pilla ruranakun. Ari llaqtakunamanta parlan, tal vez raymikunamanta parlan, shinapash pero mishu shimi pilla ninakun. Chaymanta ñukanchik kanishkanchik ali pachami kan tukuy chay rimaykunata Quichuamanta Quichuapi rimashka kachunish y chaymantami shunkumanta rimashunka shuk entrevistaykunata rimaykunata ruranakushka chayka achka kushikushka kanchik tukuykuna katishka kay programakunata katishka rikushka y chaymanta ashtawan Quichuaka redes kunapi medios kunapi rikurishka kachun munanchik chaymantami kaytaka kikinkunawan pakta rurashkanchik nachu y achka kushikushka kanchik. Shinami kan mashikuna ñawyaparkanchik nachu imashinata ima yuyaywan ima muskuywan kay kishunkumanta rimashun pachataka viñachipashkanchik ashtawanpash tapusun ñukanchik mashita manara tapuspachataka kikinkunata ali shamushkanipanchik nachu ñukanchik Facebook fankapipash tawka mashikuna rikunajupankichik ashtawankarin kay TikTok nishka redes sociales fankakunapipash rikuk mashikunata hatunnapayta chayachipanchik nachu shunkumanta pacha yupaychanchik ñukanchik kichwa shimita ñukanchik kawsayta ñukanchik churajuyta ashtawankarin ñukanchik takikunatapash kichwa shimipi sinchiachishpa yanapashkamanta kay kichwa shimita kawsachina sinchiachina llamkayka tukuypami kan makipurarishpa imasha ñukanchik ayllu llaqtakunapi ninchik kay minkap nachu tananajushpa shinaka mashiku ashtawankarin kay villashpa shikan karaykunatapas charipanchik mashikuna ama ripankichichu kaypi ñukanchiwan paktalla kapaychik maske kunan punllakulla maske kay pachakulla ñukanchiwan paktalla kumbashpa kapaychik mashikuna mañayta pacha mañapanchik hatun karaykunata charipanchik nachu ñallami mayjan karaykunata charinchiktapash villashpa kapashpa shinaka mashiku tapushpa kunankarin maymanata kay shunkumanta rimashun shutika wacharirka o ñapash shinaka kay shuti kachun iya nishpa chukarka shinchi chukarka imashata wacharinka shunkumanta rimashun shutika mashi Ari Quichua shimika na rimanalla kan nachu ashtawan pachaka kawsayta ñukanchik nishkakunawan sonidos tukuy chaykunata kawsayta kanllama llukshinajunchik nachu chaymantami kay rimaykunaka na nishpaka shu algo mecánico yanka rimana kashkamantalla rimaykunataka maypipas ruyanchiklla ashtawan kari kawsaymanta pacha rimanata kaypika maskashkanchik y kawsayka kan nishkaka shunkumanta nachu shunkumanta rimanchik ukumanta pacha tukuy yuyaywan pacha rimashkatami shunkumanta rimanchik huyaywan rimanchik y chaymantami ñukanchik rikushkanchik shunkumanta rimashun nishkaka mishkilla uyarin nachu shukunapash uyashka kachun rikushka kachun kayka na yanka rimashkalla kan ashtawan pachaka shunkumanta pacha rimashka kan chaymantami kay ruraykutaka kay programataka hatarichishkanchik nachu como shunkumanta rimashun sumak pacha mashi nachu kay shunkumanta rimashun pachapika na tawka mashikuna llamkanchichu nachu ashtawankarin llamkanchik kay Cesarita nahuipa pushak mashikuna yanapan shinapash ñukanchik kay tras cámara kunapika charipanchik nachu ñukanchik mashi Franklin Serrano nayapas rikuripanchik shinapash paypa llamkayka hatun bacha kan nachu kay edición kay afichekunata ruran paymi kan ashaguta kashpapash mañakripanchik paypash kikinkunawan pakta ashagutayman rimarishpa riqsirishpa kachun nachu shinapash ñukanchika kushikushka kanchik shinaka mashiku kay pachapi ima karaykunatallata charipanchik rikuchipashun mashikunawan wakinkunaka yanka karaykunapash charikan ninka sumak karaykuna ñukanchik kawsaypi punchanti nin mutsurishka karaykunami kan shinaka riqsichipay mashiku ima karaykunata charipanchik nijurka Blanquita Nacho kay programaka asha diferente kanga puntakunaka asha rimay parlay tapuy tigrachish chashna programakuna paktariнаjushka nachu kunanga charigrinchik sorteo kunatapas nachu sorteo na ari mishaykunata charigrinchik nachu shinallata shu taki mashigupash kaypi kan shuyapankichik nachu chaypi shu sumak taki karanki
ayllullaktamanta takiku kaypi kagrin shinapas imasaniku parka kunan karaykunatapas charigripanchik nachu kayta kay kamugu kan Aragui kamugu kapan kaytaka mashi Aragui kay Gladys Potosí chukin kay mashigu kay kamuguta chayachimushka kan kaypika sumak chay Aragui kuna tiyan kawsaymanta pachamamamanta tukuy chaykuna Araguipi churashka kuna tiyan shinakashpaka ishkay puratami karanajushun nachu kaypi mayjan ña shuk tapuchikunata tigrachikpi kaygukunata karanajushun ñukanchik uyanchik ñukanchik shimika sumakta poemas kuna o Araguikunatapas ruraypa kanchik nachu chaypi kayta karanajushun nachu shinallata ñakuti kay Kichwa asipay Kichwa asipay wawa chay mashigukunapas ñakuti kay Kichwa tren ñata kay kayguta chayachimushka kan nachu chayka churajunagu kapan Kichwa shimipi wakin shuyukunata rikuchishka killkashkakuna kan nachu kayka qharipa warmipa unisex kan nachu shinakashpaka kaygutapas karanajushun shinakashpaka yuyaypi kapaychik mashigukuna kaygutapas karashpa kapashun kunanchishika kayka maymanta rin Otavalo rin Ibarra no sé España Estados Unidos bueno chaypika enviogutaka ñakuti cada uno paganakapan chay chaymantaka shinallata churanakuypi rikushpaka shinallata kaypi muchikuna nachu o gorra ninchik kishpichuychik chaypi shinallata kaypi Kichwata rimana shunguman killkashkakuna kan chaykukunata shinallata karanajushun ishkay purata charinchik nachu chaykukunata kaypas maymanta rin ña kaypi sakipanchik nachu shinallata kaypi yakukunata upiana toma todos ninchik nachu shinallata kaykukunatapas karanajushun kaypi shinallata killugu shinallata waylla tulpugu kapan chaykukuna kapanchik nachu shinallata killkana kaspiyukuna o esfero kayka Cesarimanta esferokunatapas karanajupashun kimsa tulpukuna tiyapan nachu chaymanta hasta imata charinchik kaypi cargador na kayka blanquitapa cargador kapashka shinakashpaka kayta rikushpaka tipaychik sumak programa ukagripan imasha blanquita nijurka kay kunan punlla bichikanchik kay primera temporada shunkumanta rimashun y chaymanta ñakuti ña kati hunkayukunapi villanajushun imaurata ñakuti kallarinchik ñakuti sumak kay programakunawan ashtawan y alichishpa rinkapamunanchik Kichwa shimi kaypi pakta rikurikushka kachun redes sociales medios de comunicación alternativo y chaykunapi kashka kachun shinallata hipallakunaman shuk villaykunatapas villashpa kapashun shinakashpaka katishpa kapaychik mashigukuna shinami kan mashikuna ña imasha ñukanchik mashi Elvis Tucaras villachishpaka hupan tawka karaykunata charipanchik nachu sumak kamukunata kaypika kay Aragui killkashkakuna shinaka kay kamukunapika taripankichik kikinkunapa huyashkakunaman ayllukunaman harikashpa warmikashpa wakimika huyashkakuna mana kasushpa rishka chay kay sumak kamukupika Araguikuna tiyan chaykunata killkakatishpa killkashpa kachashpaka ña tukuypash alima kanga nachu shinaka ñukanchik Kichwa shimika mutzurishka kan tukuy kuskakunapi ashtawanpash charinchik killkana kaspikunata churakunakunata yakuta apanakunata tukuykunata shinaka mashikuna kay redes sociales Facebook Instagram TikTok YouTube kay redes sociales kunapi ñukanchik Cesarita nanajuyta katishpa kapaychik shinapas yachajushpa katingapa ñukanchik Kichwa shimita sinchachishpa kawsachishpa katingapa shinaka mashikuna ashtawankarin convidapanchik kikinkunata nachu kay pachapika rikukripanchik shuk mishi shimipi ninchik nachu shuk video de sensibilización ñukanchik Kichwa shimita huyaykacharinkapa yachajuykacharinkapa shinaka mashikuna kay video hiparrik kuyuk shuyuk hipakuka shuk sumak mashitapas charikripanchik kay payka takik mashimi kan shinaka ama ripankichichu shunkumanta rimashun pachakupi kumbashpa kunanllapash paktalla kakupashun mashikuna Ñuka kakata yachani. ¿Y tú?
¿Ñuka qué? Pensé que estabas estornudando. Salud. No, dije ñukaga quichuata yachajujuni. Eso significa yo estoy aprendiendo quichua. Ah, qué bacán suena. ¿Y cómo se dice amigo? Claro, se dice mashi, así que tú eres mi mashi. ¿Qué nivel? Entonces, Mashi, vamos a aprender quichua. Sí, porque el quichua no es solo idioma, es cultura, raíces y está vivito y bailando. Aprender quichua es reconectarte con tu identidad. Habla, ríe y vive en quichua. Quichuapi, yuyay, rimay, kilkay. Este fue un mensaje de la Asociación Quichocama Xisari. Hablemos Quichua. Sí. Chinaka mashikuna kutimpas tigramushpaka hupanchik nachuka y video de sensibilización ricos kajipaka kaypika ñukanchik kichwashimita imashinata rimashpa yachajushpa kanakanchik chaykunatapas rikuchipanchik nachu wakinpika mana runakunalla kichwashimita rimayta yachajunkapak munanchik mishu mashikunapas yana mashikunapas rancio extranjero mashikunapas yachajunkapak munan rimashpa kankapa kichwashimita chaymi yachachishpa kay video niskakunata rurashpa kanakupanchik shinaka mashikuna hatun napayta chaychipanchik kikinkunaman nachu ashtawankarin shikan mama llaqtakunamanta mashikunapas rikushpa kanahun nachu ashtawankarin kay Suizamanta napayta chayachinajupan ashtawan mama llaqtakunamanta riqsikunaka ayllukunaka al menos kay runa quichua mashikunaka kayman chayman ririn wakinkunaka ña martepipas mi kannin nishpa nachu chay karin ciertochu mana cierto ima charishinapas katishun shinaka kaypi ña kikinkuna rikupankichik shuk mashigutapas charipanchik paymi kapan Andy Carlos Sama shinaka mashiguta riqsishpa kakripanchik maymantata kapanki imatata rurapanki y chaymanta ña katishpa kashun mashigu. Pagi Mashi. Yo kashtimi kan Andy Carlos Sama, kami kani kay Ibarra Jactamanda, La Esperanza ninchi masti, comunidad Robibamba Grande, ayu Jactamanda mi kapani. Yo kami kay segmento pisamos kani, takina kunata rikuchingapa, takina kunata rixichingapa. Pagi, takina kunata rixichingapa, chaymi karanki como karanki, kichwa karanki nishka kanchi, chayuya kunata ñawpaman apashka kankapa wambra kashkamanta nimasha yachanchi ña taytakunaka ña wañusha ña rinahun ñawpanahun ñukanchik kaypi kanchik wambrakuna kaypi kanchik shaka chay yuyaykunata amachinkachishpa chinata ñukanchik runashimita amachinkachishpa ñukanchik kawsaykunata amachinkachishpa mishu shimipi nishpaka ama identidadta chinkachinkapa chaypan kaypi kapani pagi masti kayman shamuy niskamanta y tukulla rikunawanpash yupay charin payta. Suman pacha mashigu shinaka kay pachapika ñukanchik mashi Andy Carlos Samaka karanki ayllullaktamanta shamupan nipan ashtawankarin payka takikunatami paktachishpa rurashpa kapan shinaka uyagripanchik ima takitata payka ñukanchikkunapa kikinkunapa ashtawankarin shunkunpanta pacha apamupashka mashigu shinaka ima pachapi munashkapi kallaripashunlla kikinpa takikuwan. Pagi Mashi. Kaypi charini flauta o gaita nishakunata kaypi rikupankichik ñuka apamushkani kashna ñukaman china kimillanchu chayka imapata china kimilla taytakunata rikushkanchikmi kimilla pashkapi ñukanchik samayta yalichinkapa takinauras ama chiriyachu nachu chayka kay flauta o gaitakunaka puntamanta pachami tiyashka nayanka kashna kay runa llakta kay imashtimi ayviayala nipillaka shuk llaktakunapipash tiyashkanchu imashanishaka como instrumento principal de la humanidad kashkanachu chaymi ñukanchika shuk programa tiyashka kipigo de saberes chaypimi revitalización nishka kashka chaymi ñukanchik wambrakuna yachajurkanchik ña taytakunaka yachachik karka ñukanchik yachachik ñanapas ña juicio makanchupi ña wañunallakunaka kasha ña pero alnimi yachachaykunaka chaykuna amachinkachumi tukuylla ñukanchik wambrakuna kashka yachakushkanchik
chayka ñukanchik takikunata ñawpaman apangapa kay raymikuna tiyan kay chusku raymikunapipash takiushanchik sawarikunapi wata paktaykunapi tukuypi imashaninchik tunukukuna takikunaka allinkapa allikachinkapanmi alli kan chaymi ñukanchik shuk uyachishashan Ari mashiku mashinaku kashpasha por Dios manda. kay takikupa shutinmi kan ñawpa taki nishkanchu. Sumak mashiku hasta kata kushku panchik nachu sumak takikunata yachakupashkanchik takikunaka ñukanchik shunkuta kushiyachin kawsachin nachu imata yupanki kinga mashiku. Ari sarun taki kunaka sumak taki kunaka yal imasha shimi yalin de generación en generación chashnallata taki kunapash instrumento kunapash yalin chashnami kan yashkani ñukamantaka mashiku chay tukarka chay ritmo punta yalichimushka ritmokuna kan nacho y chaykan ñakuti yalisha katina kan kikinba wawama kikinba kipallakunamanga nieto chaykunama yalina kan nacho y chay miskilla uyarin nacho y shinapa ñukamantaka uyankapa munayman chayshu imashinata diferente imamantata ishkayta apamanpashkanki o yapa charini ninga gamandachu apashkanki ishkayta o imasa ñukanchik lado hari yankapallachu apashkanki o shuk talaya chuakan chaykunaka chaypi masiku pagi tapuchishkamantanchu imasha ñukanchik yachanchik kay ñukanchik runa kawsaypika hari warmi tiyan tukuypinchu hari warmi tiyan imasha ñukanchik indima killa tiyan chinallata indiku punlla tamyaku punlla tukuypi rikushkanchikchu mashti hari warmi tiyakta la dualidad ninchikchu chayka kaypi chashnallatami kanchu flauta waytakunapika la dualidad mi tiyan takikunata shinanawraska ishkaymi kana kan nachu shuka ñawpakun shuka katijun ña imashaninchik musicalmente nisha rimashpaka shuka la primera melodía ñakuti kay shuka las segundas melodías kana kan nachu chaymi flautero kunaka imawrash ishkay kana kan ishkayta rikuringa rikushkanchik ña kunankuna ña natiyashpa chari ña shukllamas sulullamas muyukuringanchu chantaka siempre ishkay kana kan nachu chaymi kaypika ishkay trabamushkani kay mashti kay flautawaka mashtimi kan ñawpa kayka katimi kan kikinkuna mayjan mashikuna ushashpaka katiwanki chimachari nichu No se puede. chayllami kan chayka wakayta chinallatan wakan tukulla chinallata rurashkami kan nachu nachu shuk notapi machashna na parejo kana kan parejo chayllata kana kan nachu ña tunuchijushaka mastipin ñawpaka melodiata kachan ñakuti katika masti armónico kunata cuenta kachanchu shuk layata llapina kan tapana kan utkukunam chayllami kan chaymantan ishkay chantaka pero representan la dualidad imapipas yo chaymi kan shukuta ashtawan churayushanki uyankapa munakanchik ari shukuta churashasan kay takiuka kay takiupa shtimi kan Yanabanco ¿no?
Sumak pacha mashi wakta makiguta wakta pashunchik tukuy rikuq mashikuna nachu ashtawankarin sumak pacha kan ñukanchik mashi qhari ashtawankarin wambralla mashi sumak ñawpa takikunata kajupi nachu shinapash tapuyta charipani nachu mashiku kikinka yuyapankichu muchurishkachu kan kay sumak yachaykuna takikuna ashtawankarin shimikuna kay viña wambrakuna yachakushpa katichun mashiku. Ari masti kay viña wambrakuna kañana masti mashaninchi empoderamiento ninchinchu kanchi runa kawsaykunata charin chaykunaka achka chingashka achka pan chay kay espaciokuna kashna organizacionkuna mashaninchi Facebook fankakunapi medios de comunicacionkunapi chashna runa chimipi ruasha kanchi yuyaykunata kawsachisha chinapashaka alipachami kan chaymantaqa karin paguinini kaypi mashikunata katachaskashkamanta y como concientizar kachunchu kay shamu wambrakunapa nashan upallash kunanka masti ña rukullakunas ñana kichwapi ñana riman ñana tunukunama yuyarin ñana ñukanchik kawsaykunata katishpa apanaku chayka alichakanman tukulla rikushkakuna masti chaypi yachakushpa maskashpa imashta punta karkanisha tapushpa taytakuna tapushpa maski abuelokuna mas tapushpa chaymanta kayta masti ñukanchik kawsaykunata ullasha mastichunchu ñawpaman apachun churikunaman churikunaman ushikunaman yachachichun kay kawsanakunatanchu chay mashiku. Sumak pacha mashiku ña tapushpa kankapapash ashtawankarin kay comentarios redes sociales kunapi tiajan nachu chaykunatapash killka katishpa kanripanchik napaykunata ima chayachishpa nachu mashi Abimael Velázquez ñukanchik fiel seguidor ninchi nachu hatun napayta chayachipanchik ama ripankichichu mashikuna sumak karaykunatami charikripanchik nachu imashina ñajani videochinajuparkanchik kamukunata killkana kaspikunata churakuykunata no sé si mashi paypa flauta gotapsakisha ningachu ñanka gotasha nikunama mancharipankichu ya mashiku ashawankarin mashi Rumi Peruguachi Barcelona Kiti llaktamanta napaykunata kachapani nin yupaychapanchik mashiku ñukanchik mashi Marisela Guamán Bélgica llaktamanta rikujuni alipacha mashikuna hatun napayta chayachipanchik kikinkunaman ashtawanpas yapas serio kuna rikuna hupankichik ashakuta yapas asipaychik ashtawankari chaytaka mashi Elvisman chaytaka nijunka yani mashi Abimael shinapacha nijupan nachu shinapash hatun ashtawan napaykunata tukuykunaman ashtawankari kay TikTok fankakunapipas rikushpa kana hupankichik hatun napayta chayachipanchik nachu kushkushkami kapanchik ñukanchik kikinkuna ñukanchiwa paktalla kanajupi shinaka mashiku ashtawankarin kay gaita flauta hawa rimashpa kanajupanchik mashiku kay instrumento kay hayji taki hayjikunataka qharikunatachu kaytaka takita ushan warmikunapash ushanchu imashata kan kay hawa mashi chaypi mashiku puntakuna kuyashkanchinchu mashtinikta qharikunallami imatas takina qharikunallan upya imash upya qharikunallan puklla imash pukllan nachu ña kunan kaykunapika ñana chishna kanchik kunan kaypika ña warmikunapash shinanllami ña kuanchik kutakachi wawkikuna kutakachi llaktaman warmikuna ninantan shinan flautakuna imash masti shuk instrumentokunatanchu chayka mayja munachishka mayja kuanchik tunukunata yachakunaychishaka mashtinallami kan tunuchinallami kan imakakpi mas warmikuna mas ushanllami Ari warmikuna ushan nishkamanta mashi Blanquita Guaychikomi kutakachimanta kan entonces no sé si Blanquita ushapanki o mana kashpaka ña yachachikta kaypi charipanki Blanquita yachachinkillami nacho ari ya entonces ima shukursi ima paskashpa villakshamunkilla kaypi promoción de rosas y kallarin ña yachakuka ña Blanquita kan kutakachimanta warmikuna Nalta napaykuta chayachpanchi mashi Rolando Cangas payka Pasto Pueblo Pasto mashiku kapan
Ibarra llaqtamanta ninitaqa pero Pueblo Pasto kapan nachu chayta napaykutta mashi Abimael ari ñukaqa serio kani chaymanta Santiagopani shinapash kushilla kapani nachu shinaka yupaychani kay villashkamanta mashikuq kay riqsichishkamanta kay instrumentokunamanta nachu. Ari mashigo hasta katakushkushka kapanchik shinaka ña hasta wambas shuk video de sensibilización nishkatapas preparashpa imakagripanchik shinaka mashikuna ama ripaychik ama kaypi ñukanchikwa kay pachakullapash paktalla kumbashpa kushilla rimarishpa tiyanakupashunchik killkapaychik mashikuna killkapaychik mishu shimipi ninchik nachu comenten tal vez para las personas que no entienden comprenden muy bien la lengua quichua estamos cerrando la primera temporada del segmento Shungumanda Rimashun. Esto lo hemos venido realizando todos los miércoles en las redes sociales, páginas de Facebook, Instagram, TikTok. En todas estas redes sociales hemos estado transmitiendo todos los miércoles a las 3 de la tarde el segmento Shungumanda Rimashun, donde se habla desde el corazón de diferentes actividades, emprendimientos, siempre enfocado en nuestra lengua quichua. Y el día de hoy es el culmen, es la finalización de la primera temporada, pero les comentamos que estaremos volviendo en enero con más fuerza, con más entusiasmo, con nuevas energías también, ¿no? Así es que quedan cordialmente invitados, no se deslinden de nosotros, porque nosotros estamos muy contentos, muy alegres de que ustedes puedan ser parte de este segmento, sobre todo de esta organización grande que se dedica a revitalizar, revalorizar nuestra lengua quichua aquí en Imbabura. Y si de pronto ustedes quieren ser parte de este equipo de comunicación, quieren ser parte de algún ámbito, también quedan cordialmente invitados. Nacho Mashigo, Ashaguta Chaypañapa, esta Villa Chipay. Ari ñukanchik sariyukupimi shukshu hiparo proyecto kunata ñawpan mapanajunchik kaypi rikushpaka kay comunicación, kay medios de comunicación ukupi kay shina ruraykunata paktachinajunchik chaypaka shimita sinchiyachingapaka tukuy makipurana kanchik minga rurana kanchik chaymantami convidasha sakiripanchik mayjankuna kay proceso kunapi paktalla kankapa munashpa killkaychik kay redes kunapi ministinchik nachu mayjan ña wakinkunaka profesional kunapash kan wakinkunaka munaymanta ruraqkunapash kan chaykuna kimirinalla kapan killkawaychik y kaypi chashna ruraykunata ñawpanman apankapak munanchik nachu ashtawan programa kunapash tiyachu munanchik quichuapilla tiyashkakachu munanchik chaykunamanta convidanchik mashikukunata wambrakuna rukukunapash kay kunapi kimirinalla kapan shuk hiparukunapi charinchik intérpretes chay simultáneos nishka tananajuy shinashta chay hatun yachana wasikunapi imashinami quichuata churanchik chaykunapi ñukanchik ñawpan mapanchik chaykunapi convidaykunata ruranchik ashtawan yachanga munashpaka www.cisari.org chayma yaykuyushankichik kikinkuna chaypi ashtawan tukuy villachikuna ashtawan villashka tiyakupan y chaykunata villashpa sakipanchik. Shinami kan mashikuna hasta wambas kay pachaguta aprovechashpa nachu kay curso de diplomatura en revitalización lingüística nishkapash paktarikipan mashiku chaymantapas hasta utsalla ñapash convidapay chaymanta hasta katinara kapanchik kay programa nachu sumaq karaykunatapash ña karana kanchik mashikunaka ñukama karaway ñuka munani kayta chayta nishpapash yuyanajunkichik ninajunkichik shinaka katishun mashiku. Ari chaypi chayllalla niparka shinaka ña chaylla villapashanchu curso de diplomatura, más bien diplomatura en revitalización lingüística nishkata ñukanchik villachinakushkanchik yali hunkaykunapi kilka rina pachakupi kapanchik nachu chay diplomaturapak kay pichka punllawkama kay kapak killapi 5 de diciembre kama paskaria kay kilka rinakuna chaypika diplomatura en revitalización lingüística que imata kan shuk hatun yachakuy kan ñukanchik shimita imashinami kutin hatarichinchik imakunata ruana kanchik shimiga ashtawan sinllachunga
chay yachaykunatami shuk modulukunapi chaskinajushun. Hatun yachaykanga kayka enero killatami kallaringa, chaymantami kilkarichun mayjan kaykunama kimirinesha kilkaripaychik na curso de Quichua kakapanchik, chaytapash kunchimi cursos de Quichua da kunchimi, pero kaypika kay diplomado kakapanmi en revitalización lingüística, estrategia de revitalización lingüística, chaytaka kay aval con el aval de la Universidad Católica del Ecuador, chaymi pay kay fangaokunataka kugrin kay diplomado takanachu, así que becas kunata charinchi, ari becas kunata charinchi y chaymanta mayjamba están yachashanishaka kayaychi kilkaychi chaypi vidachinakupashu. Suma pachamasigu kay manara kay video akatishpak suge dinámica niskatapas paktachigripanchik mashikuna shinaka mashna pura takapanchik kay Facebook fangapi parte de la logística recuspayana pawechi mashna pura chungapi chika mashikuna rikunajupangichi convidapaichi kayma chayma chayachipaichi compartan para que puedan llegar a esta transmisión a más personas y así poder también difundir lo que está haciendo la organización CISARI por revitalizar nuestra lengua quichua. Shinaka mashikuna hasta wangarin kay piñaka reikunata kangapak nachu. Kay dinámica niskagumi paktarigipan ñukanchimi ashatapuykunata kikinkunaman chay sigripanchik chay hawa kikinkunaka kilkashpa kutichina kapangichik kay kutichishpa nachu kay tapuyman kutichishpa shinami mashikuna shinaka kay kikin ñukanchimi tapuykunata churashu kikinkunaka ari o mana nishpa kilkana kapangichik chay kilkashkata mayja misharikunamami ashakarikunata karashka chayashishpa kagripanchik chaymanta kay kuyurik shuyuta rikuchishun chaymanta shuk takikutapash mañashpa kagripanchira ñukanchik mashiguta shinaka ña mashikuna tapuymi kan atentos todos shinaka uyapashunchirachu kay tapuyka mishu shimipi ruragrinchik shinapas kikinkunaka quichua shimipi kutichinakanichik ari nishpa mana nishpa verdadero o falso pero quichua shimipi kilkapaychik. Si pueden argumentar a la respuesta sería genial. ¿Verdadero por qué? Falso por qué. Shinaka mashikuna tapuymikan. Todas las lenguas indígenas del Ecuador tienen las mismas palabras para referirse a la familia. ¿Falso o verdadero? Kutin tigrachipaninachu. Todas las lenguas indígenas del Ecuador tienen las mismas palabras para referirse a la familia, ¿verdadero o falso? Ari o mana, kilkapaichi, ushashpaka imashpani paichinachu, ña hipama mi rikupashun, mayhandari nin, mananin, chayhawa ña chayachipashun premio kunata. Ishkay niki tapuy. Shinaka ashagutapash kay ishkay niki tapuy tapash rikushun. Shuk tapuypa nachu shuk tapuypa shuk kamuk ñakutikati niki tapuypa kangami shuk ufiangapak nachu botellita nanchi nachu shinaka kati tapuymi kan ña rikushunmi y argumenta paichi verdadero por qué falso por qué nachu argumenta paichi chayta en Quichuapi amashinau kashpash. Shinaka ninkati niki tapuy. ¿Una lengua puede desaparecer si las nuevas generaciones dejan de usarla? Ari imashpa. Mana imashpa. Una lengua puede desaparecer si las nuevas generaciones dejan de usarla? ¿Verdadero por qué? Falso por qué. Ari imashpa, mana imashpa. Shinaka, ña kutichishka nipan, chayta kilka katigripanchi kay pachagupi. Shinami ña kay karaykunatapas chaychigripanchipita kutichishka. Mashi Rolando, ñuka mana kay picharipanichu, mana rikuriwanchu. Maskashu ña kuti. A ver. Sí. Mashi Pipo, hasta que Ashaguta Kilkespa cuenta con colaboraciones para traducciones de textos cortos esporádicamente. Hipayama Kutishispa Kapashu. Mashi Rolando Kangas, Nipanmi, falso. Y Mashpa.
Quichua shimipi kilkana kanchik, nachu. Tenemos que escribir la respuesta, verdadero o falso, pero en quichua y argumentando. Shinaka, oportunidad. Quichua shimipi kilkapaychik. Chaymi kan ñukanchipa dinámica, nachu. Quichua segmento shungumanta rimashu. Quichua shimi hawa, nachu. Quichuapi kilkapashunchik. Chaymanta, Mashi Alonso Gramal, arini. Pero imashpa, kilkapaychik. Ari imashpa, ari mana. Ari, chingaringami mana rimati. Kay ishkayniki tapuypa kutichik nachu. Ari, cierto mikan, cabal mikan, shinaka ñukanchik Mashi Alonso Gramal misharipan nachu kay ufianaguta nachu. Shinaka rikuchipay mashigu, maypita kaytaka chaskinapa ushan. Mashi Alonso, pachani kaypi redes sociales pe y kashkamanda kaygutami kayaku apanaguta kikin misharipangi kaygutaka apakshamuyushapangi kay Ibarra Kitipi nachu kay calle Antonio José de Sucre y Oviedo kay Ibarra diagonal la esquina del Coco kay Ibarra Picapan nachu kay municipio ukukuna chay ladugupa mikapanchik shinakashpaka shamunallakapan Mashi Alonso Gramal shinaka kikinma ripan creo que Otavalomantaman kapan o maymantachikapan shinapash ña kayuga kikinpan mikapan. Shinaka kay shukniki tapuyka kaparkami nachu. Todas las lenguas indígenas del Ecuador tienen las mismas palabras para referirse a la familia. Ari imashpa, mana imashpa. Shinaka Mashi Rolando, mana ni parka, pero shinapas ni panchi, mana imashpa. Y quichua shimipi kilkapay. Chayta mañapanchi, chaykamanga kay tapuyka pendiente cuinda sakiripan. Chaykamanga respuesta kunada kutichikunata shuyashpa karipanchi. Chaykamanga kay video de sensibilización nishkata rikushpa uyashpa yachakushpa katipashunchik mashikuna. Yacharkankichu ñukanchik quichua shimi ñapa chingarikushkamanta shuk waranga iskun patzak iskun chunga ishkay watapi patzak chunga % quichua mama shimita rimak mashikuna tiarka ishkay waranga chunga chusku watapika kay upaykunaka urmarkami sukta chunga % manda chusku chunga % man yalirkanchik mana imatapa rurashpaka ishkay waranga kimsa chunga chusku watapika ishkay chunga mana kashpaka chunga pichika % mashikunallami quichua shimita rimanga. Quichua shimika nashuk shimilla kanyu hasta wangari ñukanchik kawsay ñukanchik yachaykunami kan. Quichua shimi chingachun saki grinchichu? Quichua shimika ñukanchik kawsaymi kan. Shamuk punllakunapika ninan mutsurishkami kanakan yachakuykunapi. Kamachikunapi, llankaykunapi, chaymandami ñukanchik wawakunaman yalichishpa katinakanchik. Wañuchun sakishun? Shinamikan mashikuna hasta wangariña katishpa kapanchik nachu kay shungumanta rimashun puchuka y segmento nishkawan kay primera temporada nishkata tukuchishpa kunan puncha kanajupanchik hasta wambas convidapanchik kay shamu watapa kumbashpa kapankichik mashikuna nachu shinaka hasta wambas kaypi kilka katishpa kagripanchik kay kanajupanchik hasta wambas kutichiykunata nachu mashikuna. Shinaka ñukanchik Mashi Alonso Gramal nipan ima punllakukaman hapi ushapani karu llaktapi kapani yupaychapani shunkulla mayja karu llaktapita kapanki mashigu plazo mínimo no sé
Recuperación nachu. Kaiwata tukuringa kaman hasta 31 de diciembre. Ashata yapa emocionaris kakajoni yarin nachu. Sinapas na hasta un niño kanchimashi Rolando Kangas paimi nirka hawa pika falso kunanga kichwa pikilka pashka paika mana kichwa shimita kilka pancho sinapas Shina yacha hushpa muna yacha hungapa munashpaka esforzarin nachu. Sinaka mana ali imashpa. Hay 14 lenguas en Ecuador, se parece pero no son iguales. Shinaka mashi Rolando Kangas maipiuya papas hatun napaita chayachipanchik hasta wangarin kai suma kamu kai arawi ñukanchik mashi Gladys Potosí kilkashka kamuka kikimba mikan. Kunan pachagupipa shamupaya apangapa nachu estamos mencionándole Mashi Rolando que estamos muy agradecidos, ¿no? Muy agradecidos, incluso comentar y mencionar que este espacio, este set de grabación donde en su mayoría de veces hemos transmitido, pues se ha hecho posible gracias al espacio que nos ha prestado nuestro Mashi Rolando Kangas, director de La Choza TV. Muchas gracias y pues usted ha sido acreedor de este hermoso libro poemario, ¿no? Escrito en quichua y en castellano. Muy, muy agradecidos y si es posible pues véngalo a retirar ahorita, ¿no? Ahorita en este momento, cuestión de segundos para que también pueda usted mencionar algunas palabras, ¿no? Shinaka Kalpamupa y Mashi Rolando. Mashi Jason Nin, ¿qué me gané? Todavía nada, Mashigo, depende si es que sigue quedándose hasta el final, si no ya nada, pues no. Shinaka mashikuna shamupaychi kimirimupaychi rikush pakapaychi ñukanchiwan paktalla kangapa imanalla takapanchik maymantalla tarikunahu pangichik mashikuna. Shinaka ashtawanpas karaykuna katiagrami nachu shukamuk churajuna kay camiseta kay kilkana kaspi yakuta upiana muchiku ima charipanchirak nachu charipanchirak uy mashi Alonso Gramalin Estados Unidos pi Abimael mashiguman mingapay na ushashpa shuguman kupaychik shungu nanan uy mashi si es que kikin mana munapi pues ñuka kikin bashatipi charita ushanini nayankata mashi Abimael no sé rikuna kanga ya chinaka mashigu katishpa kanga pashtawanpi ñukanchik mashiguta mañagripanchik shuk takikutapash ñukanchikman karachu nachu shungumanta mashigu shinaka lakipashu kay takigumi kan mashti San Clemente ayllu llaqtamanta nachu. Pacha mashikuna hasta katayupay chapanchi kikinguna ñukanchiwan paktalla kana hupi huska kapanchik nachu hasta wambas kilkapaychi kay tapuykunatapash hasta wacharishpa karichirami sinapash ñukanchik ni ñajanini huparkani nachu kay comunicación sisari tananakuypa comunicación da shinak mashikunaka hasta wangarin ishkay purami kanchik kay tras cámarapipash charipanchik ñukanchik mashi Franklin Serrano nachu pay mashikutapash convidagripanchik kay makimiripachun chay hawa ñakuti kaypi ñukanchik kumbanahu mashikunatapash hasta katayupay chapanchik nachu paykunapa kay pachaguta karashkamanta ñukanchikwa paktalla kashkamanta hasta wambas ñukanchik mashigumanpas shukaraykunatapash chaychikripanchik nachu shinapash amara ripankichu mashigu ari shinaka mashigu
Kikimba shasta wangarin participate ushangi kikimba kay Facebook wangapi kilkash pakuti chispa o sea no tiene ningún problema nachu kay Facebook mi kapanchi sisari ese TikTok pi sisari ese YouTube sisari ese Instagram sisari ese shinaka katipaichik. Síganos, compartan, comenten, apoyen a revitalizar nuestra lengua quechua. Huya ya ñukanchi quechua shimi mashikuna. Shinaka yupaychapanchi mashigu pochukay shimi tastañapa chay chipayña chaymanta ña shuk mashiguta chaskishpa pashkangapa. Ya shinaka ñukanchimanta imasha ñajani yuparkani katipaychik kay suma ruraykunata paktachikunata ñukanchik kichwa shimimanta y kay redes kunapi kari ñukanchik yanapayushanchik shuk like ta churashpa o munanmi nishkata churashpa shinallata shukunama yalichishpa rikushpa chay ashtawan nachu ashtawan shuk mashigukuna rikushka kachun yalichishpa yanapayushanchik nachu shinakashpaka yupaychapanchik imawrapash kay ukuma shamunayashpa kilkaychik imapash rimaykunata charishpa kay ukukupi shamushapankichik kay programa shunku rimashun manachu shinakashpaka chaywan yupaychashpa katipaychik kay sumak programapi nachu. Shinami kan mashigu shinapas mashigutapas hasta kata yupaychapani puchukay shimiguta ñukanchik mashikuna chayachipay wakinpika napaykunapas tiapanga chayachipaylla mashigu. Pay mashi hasta shunkumanta pacha pagui nini kaypi chaskishkamanta kayman mashti ratukumash kayashkamanta pagui nini kay tukuy organización sisari kay kikinkunata las cámaras kikinkunata pagui ninichu mashti shunkumanta pacha y ñukanchikta rikunakuna mashti chashna katishunchik kumpashpa kaypi kikinkunata alipacha llankayta runakun alipacha rikuchinakun kanchik kawsaykunata chayka mashti nimata ñanga chaykumanlla pagui nini kutimbash kayachisha ñukash kaypi kumpakshamushami llankama kasha kanchu chay llankapan. Shinaka mashigu hasta kata yupaychapani kunan pachapika kay video de sensibilización nishkatapas rikushpa katigripanchik mashikuna shinaka ama ripaychichu karaykunaka tiapangrami. Ñuka quichuata yachani. ¿Y tú? ¿Ñuka qué? Pensé que estabas estornudando. Salud. No, dije ñucaca quichuata yachajujuni. Eso significa yo estoy aprendiendo quichua. Ah, qué bacán suena. ¿Y cómo se dice amigo? Claro, se dice mashi, así que tú eres mi mashi. ¿Qué nivel? Entonces, Mashi, vamos a aprender quichua. Sí, porque el quichua no es solo idioma, es cultura, raíces y está vivito y bailando. Aprender quichua es reconectarte con tu identidad. Habla, ríe y vive en quichua. Quichuapi, yuyay, rimay, kilkay. Este fue un mensaje de la Asociación Quichocama Xisari. Hablemos Quichua. Shinami kan mashikuna hasta wambas kikinguna wañakutin impactalla kanajupanchik nachu hasta wankarin kikinguna mana recupaskankichu kay tukuy que punchakunapi nachu ñukami kapani Blanca Huachico kikinkunawa kaypi tapuchik mashi como presentadora hasta wambas kaypi charipani nachu kushushka kapani ñukanchik mashi tras cámaras mashi Franklin Serrano paymi kay afiches de invitaciones edición cámara fotografías kaykunata rurapan shinaka mashiku Napaita Chaychipa y envíen los saludos a todas sus fans, familia, a todos así. Bueno, Alichishi Machikuna, Ñucachitimican Franklin Steven, Serrano Mugwan. Pues yo he sido el encargado de tras cámaras, de hacer los afiches, de todo lo que ha sido este proceso de Shungumanda Rimashu, en la cual hemos venido trabajando con diferentes mashis, ¿no? Que nos han contado sobre su vida, sobre su proceder con esto del idioma quichua, esperando que nos sigan en la segunda temporada, que vamos a ir con más fuerza el próximo año. Entonces estaremos más preparados para ustedes, Mashikuna.
Sina pachakapan nachu hatun combidaita kikinkunama chayachipanchik ashtawanpas kay karaykunata charigripanchik nachu charipanchikmi ña utsasha pachakunapas yalispa kahupan nachu shinaka kikinkunapas utsasha ñuka mishanayan ñuka munani kayta chayta nishpa ninahupankichik killkapaychik maymanta tarikunahupankichik hatun napayta chaychipanchik mashi rumi perugachi nipan ñukapas munani shuk kamuguta shinaka mashiku kunan pachapimi kay kamukta karashpa karipanchik rikuchipay mashiku ayúdanos indicando el libro para que puedan ver nuestros seguidores, nuestros fans de Cisari S, por supuesto. Shinaka mashikuna, shinaka kay pachapi tapuykunawa kallaripakrinchik, uyapaychik, muy atentos. Tukikuna ñukanchik rinchikuta paskapashunchik, tapuykuna karipan. Kay pachapimi kay kamuguta que karashpa karipanchik, chay hawami kay camiseta, kay asipay wawa mashi karashkata kikinkunama kararipanchik, chaymanta kay yaku ufianaguta, ashtawankarin kay muchikutapas. Shinaka mashikuna kallarigripanchik. Ñukanchikmi kichwa shimipi nigripanchik nachu, kay refranes muy comunes mishu shimipi tiyan nachu. Por ejemplo, cuando el río baja, piedras trae. Shinakuna nachu. Shinapas, ñukanchik nishkanchik kichwa shimipi shinachu. Kichwa shimipi, mi shimipi kaña yapata uyashkanchik, yachanchik, rikunchik nachu. Shinaka, vamos a ver cómo nos va. Shinaka, ñukami nigrini kichwa shimipi ñukanchik mashimi nigrin mishu shimipi nachu. Shinaka kallaripinin. Primera frase. El más difícil hagamos. El más difícil. Ñukanchik shimi bichashka kakpika. Mishu shimipi. Aquí en madruga, en boca cerrada. Shinaka kikinkuna completa paichi, kuti chipaichi, pakta chipaichi. Nachu, en boca cerrada, kilkapaichi. Yachashpaka kilkapay mashiku, kamuta munani dijo parkangi. Misharipay, aquí todo, si es justo, si es legal, es bueno. Shimi bichashka karpika, Quichuapi, Kutichipaichi. Escriban, comenten la respuesta completando el refrán en quichua. En castellano, anulado. Así de estrictos estamos. ¿Alguien comentó mashis de la logística, por favor? ¿Alguien que esté comentando? Pues alguien puede ganarse otro libro, no sé. Y Mataní. Ñami Sharipar Kamashi Nachu, Estados Unidos, Macro Kasha Karuya, no sé. Sí, oportunidad aquí para Nishimashikunamari. Yani, en boca cerrada, Shimi Bichesca Kakpika. Yo creo que pico chitaman, no recuerdo esa noche. Chuspi Nayaikun, Chuspita Yaikun, no entra mosca, Chuspi Mana Yaikunchu. Ya está. Mashi, no sé, si sorteo Tashinanchicho para Chay Chuskundi Mashikunama. Pita primero, Mashi Alonso Gramal Nachu. Shinaka ya, pues, Shungumanda, Fushihushpa, Kaikamu Kikimbayata. Ali chishun nachu kikimba kama chishun kaika mukta chaika kikimbacha creo que shamuna kapangi nachu munashpakani ya kikimbacha shamuna kapangi nachu kai pauka raimi kunama shamupangi chaypi ashaguta rimas paima shamuita usangi kaypi ñukachiwa riqsirishpayma kankapa kay kichwashimi hawa rimarishpayma kankapa mashikuna sumak pacha shinaka kaika mukta mashi Alonso Gramal ñami shariparka shinaka alichipashunlla kayma. Ya. Shinaka kati karaini kapan kai variación. Shinaka kai. Y shinaka tashuge kilkana kaspiguan nachu. Eso. Ya. Shinaka mashikuna atentas kilkapaich. Warmi mashikuna maita kapangichi y japangichi yari nachu. Richari pasunchi, mishari pasunchi. Manakashpaka katipaka kay camiseta churajuna mikan nachu chaytapas huyashago miñalla mi rikuchipashu shinaka kati frase mikan kati refrán nachu
Caima, chaima, chaychpachi. Compartan, machis, compartan si quieren que sigamos sorteando estos regalos. Ya, Shinaka. ¿Tú tamanda hataripika? A quien madruga. Shinaka, kichwa shimipi kilkapaichi. ¿Tú tamanda hataripika? Sencillo. Tú kuy chay kuna katian nachu ñukanchik puncha kama puñupi manga. Ucha hataripaichi, ucha nin chay mana ucha hataripika. Ña. Pistas, ¿qué más pistas quieren? Shinaka mashikuna ki pita kallaripi kilkanajupangichi kilkapaichi. Tuta manda hataripika. Ya me resentí. Pita pipas kilkajupanchu ñuka kanaya paliguta kapirkuita usan. Taita Dios yanapan. Pita kaita shinanijun mashi Abimael Velázquez. Ya, Mishari Parkangi Shinaka, Shamuna Kapangi Cesaretano Nahu Imakutinja. Ya, Chaita Kamashi, Elvis in Rigapangan. Sumak Pacha Mashi, Sumak Taita Dios, Ali Pacha Ayuda, Mariceli Guamán, Mashi José Luis Maigua, Hipa Guche Pangi Mashi, Utsapangia. Apunchi Yanapangmi, Nyamashi Abimael Misharka Ashtañapas. Shinaka Nyam. Mashi Abimael imapunchapa shamupangi kay Cesario Kuma riksipangi kay muchikuguta apashpa tigrapangi nachu kay shungumanta rimashun pachagumanta mi karashpa kana hupanchik shinaka yupay chanchik mashi kukuna shinaka kati karaykuna hasta ninada karanakunchik nachu chay suwata shamupa karin hasta karashun kikinkunapas imagutapas karangapa munashpaka chayachimuna kapankichina chaymanta ñukanchikpas shuk bashikunaman chayachishun kikinkunapa emprendimientokunata ima kikinkunapa emprendimiento hawa rimanayan villachinayan kichwa shimipi nishpa nipika ñukanchik karin kushikushka kikinkunataka kaypi chaskipashun shina mashikuna katishpa ashtawan karin shuk nachu shuk refrán mishushimipi nachu shuk nishka kichwapika Bixa Hunda Barriga llena. Ucha kilkapaichi. Kai karayka kai mikapan. Mashi. Churajuna. Ñukanchik mashi asipa iwawa mashimi diseñan kichwa shimipi kaypinin purik. ¿Quiénes son caminantes? ¿A quienes les gusta ir a las montañas? Pita munangichi. Sumak tela de algodón, buena calidad, original. Pipas kutichiparka ñakilka katipashun nachu shinallata kikana kaspigundi kapan shinaka ya shinaka rikupaginchi pita kilkashka a ver pita kilkashka rikuripanchi ya yanapayki chay chat GPT más que junga yuyani suma washi alipash mashi José Luis Maigua cañaculi la mejor nishani shungu kushishani kushish vita kutichirka a ver apun visa honda kakpika mashi Abimael Mashi Abimael creo que ya que es papacha shuma shikunama misha chusaki nakapangi nachu kushisha shungu ni no sé shungu kushisha Mashi José Luis Maigua kutichin nachu ñakuti mashi Maricela Guamán shungu kushisha ni chaika primero mashi Abimael pero como paña misha anulado. Pero si no, pues ricos para catijo, pues ya, chaymanda mashi José Luis Maigua. Shinaka mashi José Luis Maigua. Shamupangi nachu kay Cesario Kuman Kutinja y Kikimba Churajuna Guta Pushas Pakapangi nachu. Shungumanda Pacha. Hasta wambas nya puchu kaita puipika na jupanchi nachu. Imashata niring makaitaka. Misu shimipira ni pai. Perro que ladra. Alkuwakaspaka. Shinaka utsakuti chipaichi. Kai suma yakuguta ufiana botella.
misharishpa kagripangichik nachu shinaka utsakirkapaychik ña shunkumanta rimashun pachakunata puchukashpayma kankapa kay primera temporada, finalización de la primera temporada de shunkumanta rimashun. Hasta wangarin kushikushkami tigramupashun chay shuk wata shamukpi enero killapi kikinkunawan hasta wambash claraykunawanmi kallarishpa kagripanchik. Shinapash imasha ñajani nijuparkani kikinkuna munapankichik kikinkunapa emprendimiento riksichinkapa kichwa shimipi villanayan kichwa shimimanta kayta chayta rurajuni nishpaka Kilkamupaychik kay ñukanchik Sisari ese fankakunapimi kay información, correo electrónico, número de teléfono, charipanchik, shinaka kilkamupaychik nachu. Shinapash hasta wampas ña kay kutichikunata rikushpa, allku wakashpaka, ñukanchik mashi Rumi Perugachi, nakaninmi pan nachu. Chay hipa mashi Abimael Velázquez allku mana kaningachu nin. Mashi José Luis Maigua, mama mana kanganachu mana kaninyo nin. Shinapash hasta wangarin ña ñukanchik mashi Rumi Perugachi maymanta charikujupan nachu mashiku hatunapayta chaychipanchik mana kanchu ari pero que ladra no muerde aida kishpe mana kaninchu nin. Ña mashi ñukanchik mashi Rumi Perugachi mashiku mishariparka nachu shinaka ari shinapacha mikapan perro que ladra no muerde. Shinami ñukanchipas kichwa shimita sinllachishpa kawsachishpa katipanchik kay redes sociales nishkakunapipas kichwa shimi kawsachun ñawpama llukshichun nishpa munayta charinchik hasta wangarin shamu watakunapika ñukanchik kichwa shimipi kay iya nishkakunapipas imata mutushpapas mas kankapapas munanchik mashikuna. Shinaka kay sumak karaykuta ñukanchik mashi Rumi Perugachi shamupanki kay Sisari oficinakuman Ibarra kitipi sakiripan hasta wangarin kay La Choza Cuscagoman kilkanalla kapan desde Barcelona nipan Barcelona España chayka kilkamupanki chaypi rikunkapa imashinata kayta chayachita ushapan o kikinpa ayllukuna kayman chaskinkapas shamuyta ushan chay hawan nachu kilkamupankichik mashikuna. Shinapash convidapanchik kikinkunata ñukanchik redes sociales pankakunapi katipaychik ashtawanpash kay página web nishkakunapipas www.sisari.org. Shinaka katimupaychik invite algo más mashigu. Pues Mashis queremos hacerles la invitación también al curso de diplomatura que se va a realizar en enero, pues estamos también en inscripciones hasta el 5 de diciembre, así que por favor los que quieran inscribirse pueden hacerlo en las páginas de CISAR. Nos pueden seguir en las redes sociales, ya que ahí también subimos un poco de contenido en quichua, y eso Mashis, que nos sigan también en la segunda temporada. Shinapacha mashigu shinaka yupaychapachik manara bichaspa kay piñaja pachapimi ñukanchik mashi Rolando kangas mishariparka shuk kamuguta paginina huparkanchik paytapas kay Cuscaguta mañachishkamanta nachu ashtakata yupaychapanchik kaypi kapan mana hamuktashka uyahukpiashakuta sinayo. Shinapas mashigu kayma shamupay. Le pedimos para que pueda acercarse acá para poderle agradecer y también hacerle llegar el premio que usted se ha acreditado. Shinami kan mashikuna, shinaka mashigu. Arichishi mashi blanquita. Yura. Ali shamos que capa y mashigu, kai mi kapan kai kamu, libro, ñukanchik mashi Gladys Potosí mi kai kamu takil kapashka kai Purik Arawi, el poema que camina en Hispanir Canachu. Shinaka Kaita Kiki Mishari Paskangi, hasta Wambas Yupaichipanchi, le agradecemos de todo corazón desde el segmento de Shungumanta Rimashun, desde Cisari, por ser tan amable y prestarnos este espacio para que nosotros podamos de alguna manera cumplir nuestras expectativas y también revitalizar de esta manera en las redes sociales nuestra lengua quichua, que es de todos, que incluye a todos, Mashigu, y con mucho cariño para usted. Yupachani Masi Blanquita, Yupachani Masikuna. En verdad es una alegría compartir este segmento y más que nada esta revitalización de la lengua materna. Estoy muy agradecido y más que nada pues es la primera vez que me gano un premio y en quichua. Entonces estoy comenzando también en este reto de hablar quichua, y si no logro hablar, por lo menos entenderle
un porcentaje muy alto. Así es que les invitamos a todos a que sigan el diplomado en Quichua, la revitalización de la lengua materna. Pues yo soy uno de los primeros en inscribirme, así es que próximamente ya contestaré todo en Quichua. Esta vez pues les pido disculpas por no expresarme en la lengua nativa, pues yo también soy del pueblo Pasto y pertenezco pues a la nacionalidad quichua. Yupachani Mashikuna. Suma pacha masigo sinaka hasta katayupa chapanchi, shungumanda kikinguna pakai karaikuna maija misharishka mashikunaka shamupangichi kai sisari ukuma kai suma karaikunata chaskishpa tigrapangichi. Hasta wambas mashikuna kumbida panchi kutilla kai curso de diplomatura en revitalización lingüística nishkaman kilkaripaichi. Kilkaripaichi suma yachahuikunata chaskingapak. Ñukanchi kichwa shimita shunguyashpa, yuyaypi charishpa, huyay kallaringapak. Shinami mashikuna shinaka convidapanchik hasta wamba shamu watapa Ishkay Waranga Ishkay Chunga Sukta Watapi 2026 enero Killapi Kutimba Ishkay segunda temporada de Shungumanda Rimashu segmento Ankikingunawan Paktaya Kaypi Kanahushu Ñukanchimi Karkanchik Shungumanda Rimashu Sisari Tandanahui Ashtaka Tayupay Chapanchik Sumak Chishi Tuta Punyaguta Charishpa Kanahupaychik. Chimikunata sinjia chingapa, causa chingapa, chusku niki yachahui. Cuarto curso de diplomatura en revitalización lingüística. Kaisuma yachahuikunataka, Asociación Quichuacama Sisaritananahui, Shinayata, Garavide, Vasco Mamayactamanda, Tandanahuikunami, Pacta Chinahu. Este curso es organizado por la Asociación Quichuacama Axisari con el apoyo de Garavide y la Agencia de Cooperación Vasca. Quichua shimita sinjia chingapa, causa chingapa, munak mashikuna mirarishpa kachun munaitami charinchi. Nuestro propósito es formar promotores comprometidos con la revitalización del Quichua. Brindaremos herramientas. Mientras podrás comprender las realidades sociales y políticas interculturales que están afectando a la lengua de nuestros pueblos. Se desarrollará mediante la modalidad híbrida, clases virtuales y encuentros presenciales periódicas, uno cada mes. Las clases las recibiremos de parte de los docentes quichuacuna y expertos internacionales en revitalización lingüística. Tendrá una duración de 200 horas. Quichuata Rimanakangi, Quichuata Jamuktanakangi, Quichuamanda y Magotayapash Rurajonakangi. Hablar o comprender quichua, ser activista quichua, pertenecer a un pueblo originario de Imbabura y ser mayor de edad. Las postulaciones en línea serán desde el 30 de octubre al 5 de diciembre del 2025. El programa está diseñado para entregar... Para las madres de familia que tienen sus bebés, pueden traerlo porque vamos a contar con servicio de guardería en quichua y las clases se darán inicio en enero del 2026 hasta junio del 2026. Kaya chahuikunapika wawakunata kamashpa. Además, este curso entregará certificados. Si quieres saber más a detalles sobre la cuarta edición del curso de la diplomatura en revitalización lingüística, Kiki, Ñukanchiwa, Quichua Shimimanda, Paktaya, Yamkajuki. Estaremos muy gustosos de tenerte a ti para que puedas adentrarte en este mundo maravilloso de la revitalización lingüística.